te menta kum kana liying channel ngiyo ikaway ka kubor ka basngaw san habya day bat kaway kalong kumi kabala jaano na la shnong na la thaw kabala jingay no na kibahaying kibasem ka kerten ka jungka kaday ka kong tilian kurba bat kasyong kasa hapo kashnong mauro lajdom Eastern West Kasihil District bat kani kalong kumi kadon nyungut shipara saw kiday kishenrang lai kiday kikantay bat kaday ka kun ka baningkong na pedeng kikantay bat kaay ka bapanlong ya kanay ka kong tilian kurba bakan cingay no bakan ino no ya kibahaying kibahasem kum kana laying channel ngilayo ya ka jingtip na kibahaying kibahasem day tang nakadaw ba kanay ka kong kayo tanga lani kayo lok ya uway udkar ubaday ukla jay bat ka kerteng ka jungu kalong uraju bat ong kaying kasem kaliyatu hangi kum kanaling channel bah kisngi kipor ke bamansua kine hadin bekelia kendu ake jinglong silok sitanga kijuan hapo shnong hapo thau bat kijuan ni keban ya kendu ya kibahaying kibasem henrei dei hakawai kapor pan hadin bekimi nala shnong nala thau bat hadu kine kipor ke bamanta kim shamla wan phaishu hadu menta ladam khan ru telikisnem ka penlong yi kibahaying kibasem bakin don ya kata ka mensim bakin don ya kata ka jingsngeu bakikwa e kaban kendu yala kapara kikwa e kaban kendu ya la ka henmen ka badai ka wei ka longkumi hapo ka yingkasem bat kum ka yingkasem kidon hapdeng ka jingsngeu lingo hadu kini kipor kibamenta habaya dei bat ine ikong tilian balai ile jendet ya ka yingkasem bahadu kini kipor kibamenta imsyam lala ikaban wan ikendu syu ya kibahaying kibahasem kidang sa umdum habayadei bat ini ilong kemi ka keba penlong ya kene kan long kemi bakan cengai no kumbang ladep ikaban yatu hapi kum kipardo kiparsnam ba kene kalong kemi dei tang nakadaw baka yo lok yu udkar ubalong ukhla jan ba dei hlor kene kabenta ba kala cengai no niki bahaying kibasem bat kum kaying kasem ru hadu kini kipor kibamenta kim tip bakalong kumno kaman kumno rekiskwa ikaban pha ikaban wat hangi kum kanaling channel ba yo le se ba ine ikong idang don pedeng kamet kabakot kabakhya lani idang long kumba ka jing imbriu ka jungi ngidang pit ngidang khain ha ka jing im ka jungi te hakane kapor kabamta kum kanaling channel ngi kerpat ye phikong tilian lada pidon hangnu sngew baha ban phone hunu nombar bat jubab ye ka ka bapi pidon menta la piyo ikamet ka bakoi ka bakhya kum ka ying kasem kikwa ikaban kendu ye pi kum kipara ki henmen ki jongpi kikwa ikaban kendu pat sesen pat ye kaban yele kemen pat sesen pat kum ka ying kasem nadu ba phila jingai no hakipor ki bamensua hadu mentaru kaying kasem kadang pli ya phi ba phinwan ni kaban kendu ban long kum kata kap henmen jong kaying kasem bat lo ongru ba kum kaying kasem kikwa ru ya phi ba phinwan ya kaban kendu par sisin kum kaying kasem kida trang dik balanu phinwan ya kaban paudur biang hapo kaying kasem ba kum kaying kasem kin yo i biang ya phi ya kadur khmat ka ba phu samrkhi ke jong phi kumba pidon hakisngi kipor kibamenswa te hakane kipor kabamta nakaliang jong kanaling channel ngimdon kaban ong ringi kerpat ipikong nada pidang don kamet kabakoj kabakhya sngew baha ban phone hauni unomba bat wat ikejingtip bakum kiying kasem kikloi bakin yo ikaban kendu bat phi hakum kane kapor kabamta te tangkini kikanten ke bakhandiat khublei shibun